Kiambote kenu? Kiambote kenu? Lutomenesikama? Lutomenesikama? Okay. Tunayangala la mulumbu kya unu kya lumingu tunatanga unu kya lumingu kya lumingu ezono kya saba la katalendele vana malongi meto makikongo ko unu tunavane malongi meto makikongo unu tunaintwa diambu tanga mokena tanga imokena inaintwa diambu unu makuma tatu kintombo tunamuzongia Luanda malongi makikongo mama ki anzaki tanga unu tanga yemo mokena usone Kiambote kyaku kiambote kyaku akwe kuna kwenda uzongi na kwenda vutuka kuna zunga kya Luanda lumbu makuma tatu kintombo mafunda mole makumole tanu mafunda mole makumole tanu mafunda mole malongi makikongo mama ki anzaki tanga kiambote kyaku vamos ile vamos zunga kya Luanda zunga yazo zona onishitamune zunga kya Luanda lumbu makuma tatu kintombo mvua wa mafunda mole makumole etanu mvua mafunda mole makumole betanu malongi makikongo mama ki anzaki tanga kiambote kyaku akwe una kwenda kunzongi na kwenda vutuka kunanzo nani unako ngwankazi unako ngwankazi unako vai kawenda akwe inkwenda kunzazi diamatondo kiambote kyaku akwe una kwenda kunzongi na kwenda vutuka kunanzo nani unako ngwankazi unako vai kawenda
vai kawenda. Akwe inkwenda. Akwe kwenda. Akwe inkwenda. Akwe kwenda. Akwe inkwenda. Akwe kwenda. Akwe inkwenda. Akwe kwenda. Kunzazi. Kunzazi. Ya matondo. Ya matondo. Nio, você vai fazer a leitura sozinha. Vamos. Kiambotekeaku. Akwe unakwenda. Kunzongi nakwenda. Vutukaku na nzo. Nani unako. Ngwakanzi unako. Vai kawenda. Akwe kwenda. Kunzaji. 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 Ya matondo. Ok, muitíssimo bem. Kiambotequeno. Kiambotekeaku. Kiambotequeaku. Akwe unakwenda. Kunzongi unakwenda. Vutukaku na nzo. Nani wanako. Nani unako. Nani unako. Ngwankazi unako. Ngwakanzi unako. Ngwankazi unako. Ngwakanzi unako. Ngwankazi. Ngwakanzi unako. Ngwankazi. Ngwakanzi unako. Vai kawenda. Akwe kwenda. Kunzaji. Ya matondo. Ya matondo. Ya matondo. A nossa aula de hoje é muito importante. Com quem diz? Hoje você vai ter uma atividade como quase que ontem. Com quem diz? Alguns termos que nós fomos usando, falando, agora formamos frases. Kiambotekeaku, saudação, né? Kiambotekeaku. Como que estás? Bom dia. Akwe unakwenda, significa que? Akwe unakwenda. Sim, akwe unakwenda, o que significa? Akwe, onde vá? Vais. Kunzo ngina kwenda. Significa que? Kunzo ngina kwenda. Kunzo ngina kwenda. O que isso quer dizer? Kunzo ngina kwenda. Kunzo. Nzo é que? Nzo. Kunzo ngina kwenda significa estou a ir em casa. Aligatamente, akwe una kwenda. Ele responde estou a ir em casa. Vutuka kunanzo. Com que diz? Volta em casa. Vutuka kunanzo, volta em casa. Nani unako. Nani unako. Quem está lá em casa? Nani unako. Quem está lá? Nani unako. Quem está lá? Ngwankazi unako. Ngwankazi é que? Tio. Ngwankazi, tio é que está lá. Nani unako. Quem está lá? Tio. Ngwankazi unako. Tio que está lá. Vai kawenda. Sai e vai. Akwei okwenda. Akwei okwenda. Kunzaji. Nzaji é que? Nzaji é escola. Kunzaji, estou na escola. Diamatondo diz que é muito bom. Ao agradecer, agradecemos. Diamatondo, agradecemos. Agradecemos. Então, Diamatondo. Então, Diamatondo. Matondo é agradecer. Então, com quem diz agradecemos, Diamatondo, agradecemos. Então, aqui com quem diz, nós estamos a usar alguns termos para podermos conversar com alguém. Kiambotekeaku, suponhamos se encontra com um teus colegas, não é isso? Um pai com a escola. Akwe na kwenda. Susu kion. Susu kion. Susu kion.
Lwena kiambo cha longoki. Lwena kiambo cha longoki. Lwena kiambo tatalonge. Lwena kiambo cha longoki. Kiambote tatalonge. Yo 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 yo. Okay, kialumingu kiambote.